Uyu munsi bafitiye amateka y'umukinnyi Lionel Messi. Menya aho yavukiye, aho yakuriye, ese papa na mama we umubyara bakoraga iki, amakipe yakinnyemo, udutendo n'ibikombe yatwaye byose ni ibihe. Byose ni kuri OG TV show, muri kumwe na Blaise. Lionel Andre Messi uzwi ku kabyiniriro ka Leo Messi ni umukinnyi mpuzamahanga w'umupira w'amaguru wabigize umwuga ukomoka mu gihugu cya Argentine. Kuri ubu akaba abarizwa mu ikipe ya FC Barcelona, anamazemo igihe kinini dore ko ari nayo kipe rukumbi yamenyekanyemo akanakuriramo amateka adasanzwe. Akaba ari umukinnyi udashidikanywaho mu kugira ibigwi bihebuje mu ruhando rw'umupira w'amaguru kuri iyi si kugeza ubu. Lionel Messi yavutse ku itariki 24 Kamena 1987, avukira mu mujyi witwa Rosario mu gihugu cya Argentine. Se umubyara akaba yitwa Jorge Horacio Messi, akaba yarakoraga mu ruganda rukora ibijyanye n'ubucuzi, naho mama we Celia Maria Cucitini akaba yari umukozi ukora amasuku. Messi akaba afite bakuru be babiri na mushiki we umwe. Ku myaka 5 gusa Lionel Messi yatangiye gukina umupira w'amaguru mu gakipe ko mu gace k'iwabo aho yatozwaga na papa we George, maze ku myaka ye 8 yerekeza mu gakipe kitwaga Newell's Old Boys kari gaherereye mu mujyi w'iwabo wa Rosario, aho yaje kumara imyaka 4 abashije kwitabira imikino yose yakinwe n'iyo kipe uretse gusa umukino umwe wabaye arwaye. Kuva ubwo Messi yaje guhinduka ikirangirire mu mujyi, aho bamuhimbaga akamashini ko mu 1987 cyangwa se The Machine of 1987, aho bashaka kuvuga ko ari igitangaza kandi yaravutse mu mwaka wa vuba. Ku myaka 11 Leo Messi yaje kugaragaraho uburwayi bw'umusemburo w'ubukure wagombaga gutuma gwingira, maze ikipe yitwaga River Plate yo mu gace k'iwabo yerekanaga ko yamwifuzaga ngo ayikinire, ibura amafaranga yo kumuvuza ubwo burwayi. Aya makuru yaje kugera kuri Carles Laxch, wari umuyobozi wa FC Barcelona, wari waratangajwe n'ubuhanga bwa Lionel Messi, maze abifashijwemo na papa we Messi abasha kujya gukora igeragezwa muri Barcelona. Kuva ubwo Messi na papa we bimukira muri Espagne, aho ikipe ya FC Barcelona yabashije kuvuza Messi maze ahita atangira kuyikinira mu ikipe y'abana cyangwa se Youth Academy. Bivuga ko ikintu cya mbere Messi yaguzwe ari ubuvuzi bwamubashije kutibasirwa n'indwara yo gutuma gwingira. Messi yatangiye gukinira FC Barcelona mu ikipe y'ingimbi guhera mu 2000 kugeza muri 2003, aho yaje gutsinda ibitego 37 mu mikino 30, maze muri shampiyona ya 2003 kugeza 2004 aza kuzamurwa mu ikipe nkuru ariko y'abatabanzamo cyangwa se reserve. Nyuma yo guca agahiko ko gutsinda igitego byibura kuri buri mukino, maze arangiza afite ibitego 21 mu mikino 14. Ibi byaje kumuhesha kwinjira mu ikipe ya mbere, aho yakinnye umukino we wa mbere tariki 16 Ugushyingo 2003 mu mukino wa gicuti wari wahuje Barcelona na FC Porto icyo gihe. Ku myaka 17 n'iminsi 114 umutoza Frank Rijkaard watozaga Barcelona icyo gihe yamugiriye icyizere ku mukino wa mbere w'irushanwa bahuje na RCD Espanyol tariki 16 Ukwakira 2004, maze abaciye agahigo ko kuba umukinnyi w'umwana kurusha abandi wabashije gukinira Barcelona muri shampiyona ya La Liga ya Espagne. Tariki ya mbere Gicurasi 2005 nibwo yatsindiye ikipe nkuru igitego cye cya mbere ku mukino wabahuje na Albacete Balompi, nabwo abaciye agahigo kuba umukinnyi wabashije gutsindira FC Barcelona muri shampiyona akiri muto kurusha abandi. Messi akaba yarakunze cyane umutoza wa Frank Rijkaard, akaba yarigeze kuvuga amagambo agira ati, sinzibagirwa icyizere wangiriye ukanyinisha mu ikipe nkuru mfite imyaka 16 gusa, waramfunguriye unyinjiza mu mateka yanjye nyayo y'umupira w'amaguru. Tariki 16 Nzeri 2005 Messi yahinduriye amasezerano muri Barcelona, atangira guhembwa amafaranga menshi, aho yahawe amasezerano agera muri 2014, ndetse muri uwo mwaka akaba yaranahawe ubwenegihugu bwa Espagne. Uwo mwaka akaba yaranawugiriyemo ibihe byiza, kuko tariki 27 Nzeri yakinnye umukino we wa mbere w'irushanwa ry'amakipe yabaye yayo ariryo rizwi nka Champions League na Udinese yo mu gihugu cy'Ubutaliyani, aho yaje gukinana na rutahizamu Ronaldinho nawe wabicaga bigacika icyo gihe, maze abafana ba FC Barcelona baramwishimira bihambaye. Bafasha umutoza Frank Rijkaard kubona igihembo cy'umutoza witwaye neza muri Espagne ndetse no ku mugabane w'Uburayi wose. Muri shampiyona 2006 kugera 2007 Messi yakomeje kwigaragaza nk'igitangaza, aho yarangije atsinze ibitego 14 mu mikino 26, maze aza kuba nk'imana ya Barcelona ubwo yatsindaga ibitego 3 mu mukino uzwi nka El Clasico ubahuza n'ikipe ya Barcelona ndetse na Real Madrid. Akaba ari nawe bashije gutsinda ibitego 3 ku mukino cyangwa se hat-trick mu mikino El Clasico akiri muto kurusha abandi.
Tariki 18 Mata 2007 Messi yahawe akabyiniro ka New Maradona, bishatse kuvuga Maradona mushya bitewe n'ibitego bibiri yatsinze ku mukino wa kimwe cya kabiri cy'igikombe cya Copa del Rey. Muri ibyo bitego hakaba harimo ikimeze nk'icyo Maradona yatsinze mu gikombe cy'isi cyo mu mwaka w'1986 cyabereye muri Mexico bakina n'igihugu cy'Ubwongereza. Icyo gitego kikaba cyariswe igitego cy'ikinyejana, maze abafana bo mu gihugu cya Espagne batangira kumwita Messi Dona kuko bakinaga ku mwanya umwe kandi akora udushya nk'utwo Maradona yakoze muri Mexico 1986. Iki cyari igice cya mbere cy'amateka ya Messi. Igice cya kabiri tuzabagezaho kizahera aho igice cya mbere kigereye. Murakoze gukurikirana OGTV show, kandi tubararikira gukurikirana igice cya kabiri cy'amateka ya Messi kizahera aho twari tugereje. Murakoze, mwakoze kubana natwe. Nimba utarakora subscribe kuri OGTV show, iki nicyo gihe cyanyacyo kugira ngo ujye ubasha kubona amakuru y'ibyamamare byo mu Rwanda no hanze yarwo, yaba ari muri muzika, yaba muri football, yaba muri fashion ndetse n'ibindi. Murakoze, mwari kumwe na Blaise.